Ba lelapa la mme wa Moeng ba re ba rukutlegile maikutlo ka tiragalo e. be ke bula a bitsa Mabota ngwanake, be ke bula ka fenster ke re Mabota a hayo o ile go bereka, ke nna ke le mo tlung a ba re ke kopa gore o tle kwano for gating, ke nna Sophie. Ke be ke tsamaya ke rwala ditlhako ke be ke mo latela ko ntle. Ga ke tsena ko ntle o ntha a re Ausi Martinisi nna ke tswa ko Limpopo. Ha ke le ko Limpopo bana ke ba founa gore mama ausi o tlhola ngatla mo gae o tlile gape, o tlhola ngatla mo go papa o tlile gape. A re ke be ke tsena mo tseleng ke tla gae, a tla le o buto mongwe mosimane ke tsona ke mosimane kampo ke a buto tlile le ene, a re ke ena mo kopile gore a tle le ene mo ikopeleng a mo tseise tsela. Ha ke tsena ko go ene ko gating o ntha a re Ausi Martinisi Tumi o ratana le monnaka ene ke kgala ratana le ene, jaanong nna ke le Sophie ke mmiditse Sticken.